warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku tokoh masyarakat Kecamatan Mondasik, Kabupaten Aceh Besar, dengan ini kami menyatakan kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum oleh Polri kepada Muhammad Rizik Syihab. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Don juga pi urung badile mankan kesi awai rebelile lul kema beri hak kepada umat Islam dan urung dasi Muhammadum wasadi kuto ilun memang dalam padu ronyo dihili polsek kutu jak bak katu polsek Mondasik don yu baca yuk betah yu baca tentang yu di video kalon lun tanpa lun sadari punya makna sehingga lun kata pojok kenan lun kata lun baca baru lun sadar bahawa siaji lun kata dalam berkiprah dalam halnya lun kemah dekat kepada orang lun kena keinginan untuk ya pojok-pojokan orang Islam pada lun Islam cik lun orang pesantren cik dekat lun kemah kena keinginan lun demi Allah lun kena keinginan lun untuk ya pojokkan umat Islam mandum terutama orang Mondasik dalam halnya dekat lun kemah beraya dekat hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.